आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहानबद मरुइबा पाउ मणिपुर ngarang khaktada mioi 30 कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइबा थेंगखिबगा लोइनाना राज्य असिदा पुन्ना केस मसिंग सामरी 38 सुरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना थासिगी 13 अमसुंग 13 राज्य सिंगी मुख्यमंत्री सिंगा वारी सानगनी अमसुंग केंद्र ना हाइरी लेबाग असिदा कोविड-19 ना नाबदिगी फरकपगी चांग सादा 95.3 यौरे मणिपुर ngarang khaktada mioi 30 कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइबा थेंगरे मसी थारगा राज्य सिदा कोविड-19 ना नारबा मिoi सामरी 38 सुरे जेनिम्स ngarang पुना सैंपल 495 टेस्ट तौकी मसीगी मनुंगदा 19 पॉजिटिव ओइकी रिम्स तना सैंपल चामरी 50 टेस्ट तौबदा 13 पॉजिटिव ओइकी ngarang रिम्स ता पॉजिटिव ओइकिबसिंग अदु थौबालदगी अनि तमेंगलोंगदगी 3 उखरुलदगी 3 अमसुंग इम्फाल वेस्टदगी अमनी रिम्स ता हौजी कोविड-19 ना नारबा मिoi चामा लायेंगली जेनिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर टीएस बिमोना हाउसिंग हाकी ममांगदा आकाशवाणी इम्फाल की पाउमी दा हाई ngarang जेनिम्स ता मिoi 3 अमदी लायेंगदुना फहनबा ngamki रिम्स तना मिoi 12 फहनखरे लायेंगदुना फहनखरबा मिoi सिंग अदुगी मनुंगदा खरा अमदी ngarang डिस्चार्ज तौखरे लेमौरिबा सिंग ngasi डिस्चार्ज तौगनी हाइरी इम्फाल वेस्ट की मैत्रमदा लैबा यूनाको स्कूल दा हांगबा कोविड केयर सेंटर ngarangदगी मथौ तौबा हौरे हौजिक फाउबगी ओइना मफम असिदा फमुंग चामा थमदुना लायेंगबा हौरे मसिना सरकारी हॉस्पिटल सिंगदा लायेंगलिबा सिंगी मथक्ता अहेनबा पॉजिटिव ओइबा मिoi सिंग लायेंगबा ngamhalagani हाइरे दरकार लेरबदी फमुंग मसिंग खेंगदनबा सरकारना थौरांग लखतकनी हाइरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना थासिगे 13 अमसुंग 13 की नुंगथिल पुंग अहुमदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुदांगदा लेबागसी की तोंगान राज्य सिंग अमसुंग यूनियन टेरिटरी सिंगी मुख्यमंत्री सिंग वारी सानगनी थासिगी 13 प्रधानमंत्री ना राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटरी 12 की मुख्यमंत्री सिंग वारी सानगनी राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटरी सिंग अदुरी पंजाब असम केरला उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ गोवा मणिपुर नागालैंड लद्दाख पुदुचेरी अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दादर नगर हवेली एंड दामन दीव सिक्किम अमसुंग लक्षद्वीपनी थासिगी 13 प्रधानमंत्री ना राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटरी 15 की मुख्यमंत्री सिंग वारी सानगनी मखोय सिंग अदुदी महाराष्ट्र तमिलनाडु दिल्ली गुजरात राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल कर्नाटक बिहार आंध्र प्रदेश जम्मू कश्मीर तेलंगाना सिक्किम अमसुंग उड़ीसानी केंद्र की पर्सनल ग्रीवेंस की राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाइरी अवांग नोंपोक राज्य खुदिमक्ता ई ऑफिस हांगलगनी राज्य सिंह असिगी मुख्यमंत्री सिंह अमसुंग टेक्नोलॉजी मंत्री सिंह उनबगी थौरम अमदा वाफम असि फोंदोक्लदुना मंत्री ना हाई अवांग नोंपोक राज्य निपांदा अकक्नबा मतम अमगी मनुंगदा ऑफिस सिंह असि हांगदोकदबनी डॉक्टर जितेंद्र ना हाई ऑफिस सिंह असि हांगबना मियांगी तोंगान समस्या सिंह को हनबा ngamgani अमसुंग मखोगी तंगाई फदबा थबक सिंह थुना यांगना पाइखबा ngamgani थौरांग असि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपिकपा लेंगाक अचौबा शासन हाइबा वाखलोनदगी मिटिंग मखादा पाइखतपनी हाइनसु मंत्री ना मखा ताके बीजेपी की मिरेप नबाम रेबिया अरुणाचल प्रदेश की अमतंगाइरबा राज्यसभा सीट की दमक लंबा याउदना खल्ले मागपुर राज्यसभा की सीट असिगी दमक खल्ले हाइना रिटर्निंग ऑफिसर काबू हाबुमना लाउथोकी माकी नॉमिनेशन फाइल अदु वैलिड ओइबदिगी मागपु लंबा याउदना खनखिबनी रिटर्निंग ऑफिसर ना ईटानगर की विधानसभा दा नबाम रेबिया दा माई पाकपगी सर्टिफिकेट अदु खुसिनकी मदुदा राज्य की मुख्यमंत्री प्रेमा खंडू कैबिनेट मंत्री सिंह एमएलए सिंह अमसुंग विधानसभा अध्यक्ष सरुक याकी मुख्यमंत्री प्रेमा खंडू नहाई राज्य सिदा ऐतिहासिक ओइबा मवोंगदा अहानबा ओइना लोकसभा अमसुंग राज्यसभा अनिमक्ता बीजेपी की मिहुत ngakto ओइरे सिक्किम दा अगस्तगी महिलोइसंग सिंह हांगदोकनबा वारेप लौरे राज्य की मुख्यमंत्री पीएस तमांग सभापति ओइदुना ngarang pangthokkiba राज्य की स्टेट टास्क फोर्स की मिफमदा वारेप असि लौखिबनी हानदी महि तंफम सिंह असि जुलाई अमदगी हौगनी हाइना थौरांग तौरंबनी अदुबु राज्य दा कोविड-19 नाबा मिगी मसिंग हेंगलकपदगी नौना अमुक मतम लेलकपनी राज्य दा हौजी कोविड-19 नाबा मिगी 13 लै मरगसिदा सीबीएसई ना लौबा परीक्षा की लेमौरिबा सब्जेक्ट खरगी मतम जुलाई थादा पांगथोकलगनी परीक्षा असि राज्य की सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुदिंगमक्ता पांगथोकनी सीबीएसई ना
social distancing ngaknaba parikyagi mafamsing asi senior secondary school sing da pangthoknaba lauthokrabani tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini Kendra na hari lebaga sida COVID-19 na nabadigi pharakpagi chang chada 98.3 yaure coronavirus tagi naba pharaba mi masing punna lakh ama lising 93 chama marfudra manga yaure haukiba pung kun marida mi lising taruk chama humpu taruk naba faki lebaga sta hauji COVID-19 gi active case punna lakh ama lising 93 chanipat nifuni thoi shure haksel amasung yaifimbal haukiba pung kun marida naunu COVID-19 positive oiba mioi lising tara chamapan yangkai taruk thengaki masiga loinana lebaga sida positive oiba masing lakh ani lising marfudra taret chamga kunthra manga sure lebaga sida coronavirus sandorokpagi nongmada masing khwaidagi yamna positive oiba thengaki ba asi handaki asini haukiba pung kumarida mi chohum marfudra taruk sikibadagi lebaki oina COVID-19 gi sibik masing lising nipan Sambri marfudra nipan sure mi sibagi changasi chada ani dasmik nipan manga da leiri maraga sida ICMR na hai aukiba pungkun marida lebaga sigi tongan mafam sing da leiba laboratory sing da puna sample lakama lising yangkai sahum manga test tauki masi tharaga hauzik phawada puna sample lak yangkai ni thoi lising tara humdoi chama nipu test taukre Imphal da ngasi phongwa pause singi maroiba pausingi damak Maibam Dwijamani leire Dwijamani Thagasari Suni Nambol gi quarantine center dagi mioi taruk jail yaukre haiba Maitram gi Yunako school da hangba covid facility thabak hore haiba nongmada test masing yamna toba ngamba machine Manipur da thunglargani haiba pausingna Imphal ngasi phongba pause singi boroiba pawaina phungnari Nambol gi quarantine center da leiba mi taruk jail yaukre haiba pau Sangai Express Manipuri da banner headline tawtuna phungli Quarantine center manungda lam heluba mioi taruk jail yaukre haibasuna sanali bakta hanba headline tawri Quarantine center da nisa sasilaga karan tawba inmate taruk hanba waina sajiwa jail da thajan kre haibasuna naharol gi thawdangi hanba pawaire pawasi irei bagamasung Imphal Free Press da su hanba headline tawtuna phongli Maitram COVID facility thabak hore Raja sida nauna mioi karama panamasu positive oiba thengare haiba paw People's Chronicle da banner headline tawtuna phongli Supreme Court na COVID test tobagi masing hengatnaba state sing da khangan kre haiba paw Isel Express ki ahanba headline da box item oina phongli nomada test lising ahum mari toba ngamba machine laklagani haiba chief minister na phungdoki buwafam punafam da ahanba headline tawri COVID-19 ki license na purakpa anoba na makhalama Manipur da thorakle haiba paw ma hoyalan paw da ahanba headline tawduna phongli Indiana UK dagi hele coronavirus na sathina solaba malem ke lebak singi manung da Indiana mari subada leire haiba paw Sangai Express English da ahanba headline tawduna phongli ngarang nipu positive oiduna punna case samri taruk sure haiba paw masu paw se asimaki ani suba headline oiri paw se hoyalan paw da su ani suba headline tawri State level COVID task force ki review meeting pangthokre officing the marks uptaba sing sanghan dana bakhangan kre haibasana narol gi thawdangi ani suba headline oire Yunako COVID Care Center thabak hokibadagi authority ningsa hondogle Manipur gi positive case masing samri taruk sukre active case sahum kunma thoi yaure haiba pawasi sanali bakta ani suba headline tawri Lebaga sida COVID-19 number moiduna lockdown sathakibadagi sel thumgi phibam sosilagli basi ko nabagi damak International Ratings Agency singna Smart Economic Recovery gi asa tawri haiba Press Information Bureau PIB Imphal gi Director Abhishek Dayal phungdoki bawafam Manipur Mail gi manung lamai da phongli North East State Khudik Makta office hangdok lagani haiba kendra gi Personal Grievance ki Rajya Mantri Dr. Jitendra Singh na phungdoki bawafam pausi asimakta ani sobe headline tawduna phongli Suni Thagatari Dwijamani aroibada maruiba paw amukhana Manipur da ngarang khaktada mioi kunthra mari coronavirus positive oiba thengkibaga loinana rajya sida apunba case masing samri 18 sure Pradhan Mantri Narendra Modi na thasigi 13 amasung 13 rajya singi Mukhyamantri singa wari sanagani amasung kendra na hairi lebaga sida COVID-19 na nabadigi pharakpagi chang chada 98.3 yaure pauloi jare